We are still hopeful, we are still praying as a family, and we know that we will get him. Ota agi aria maracokanirire hamwe magitanya maumirira ma firigisheni ya gucaria ndege iria yorire thiku igiri hituku. Charity Wafura arari na mwihoko munene wa kuonana ringi na muru wa nyina Robinson, umwe wa athii aria marari ndege-ini ino. O uria mathaa meguthiaga, mwihoko wa athii o ukihwererekaga o nginyagia kuringa ihiga thutha wa kwamukira riboti ati gutire mundu no murari ndege-ini iyo urahonokire gikuo. Unfortunately, from the reports we are getting, there are no survivors. The families of the passengers and the crew have been notified. And as a ministry, and speaking on behalf of government, we truly regret this very sad outcome and send out our heartfelt condolences to the bereaved families. Riuma ihinda ria Kieha na maithori kuri family ici mategwitikia mato mao. Gukinyeria riu aria tuhotete gukurana ni hamwe na Barbara Wageshi wa Kamau, uria urari captain wa ndege-ino, Jean Muthoni, uria nake urari mutwarithia wa ndege-ino, Kabaka wa Weru Muigai, uria urari ndagitari wa mahiu akiruta wira na ruhonge rwa mahiu kwa ihinda iraya. Muthii ungi ni Robinson Wafula wa ukuru wa miaka 30 na ithe wa mwana umwe. Angi ni hamwe na George Ngugi Kinyua, ithe wa ciana ithatu na uria urari muonjoria. Angi aria matakurikanite na njira ingi o yothe ni hamwe na Ahmed Ali Abdi, Matakasa Keria Dhamani, Matakata Kei Paula, Penwaton Ronald na Ketei Kishani. Mucie kwa aciari a George Kinyua no mashakaya aciari magitariria ndagika cia muthia cia mwana wao. Tukarudi nyumbani, tukakaa naye jioni hiyo ya Jumamosi, tukarara kwake, asubuhi tukaamuka, tukarudi Kitale. Noguo kuhana kuri aciari a mutwarithia wa ndege Barbara Wageshi, aciari yake magitariria mwihoko munene uria marari naguo na mwana wao. Tumewasomesha na tulikuwa na tumaini kubwa sana kwa huyo msichana. Ni kwa sababu tulikuwa tunataka tuone future yake na tulikuwa tumeona ni msichana mzuri na anaendelea vizuri. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni atongoririe a Kenya gucakaya na family ici kuria thiini wa ndumiriri yake augite thirikari ni eguteithiriria uria wothe mangikorwo magibatara na uthuthuria ni ugwikwo niguo gukona na kiria kiracungiriirie mutino uyu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.